laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum rahmatullahi wabarakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray kala faalaɓe waɗude lande haray ɓe wawi wadde étoile 61 ko ɗum woni star 61 haray saaden jabano en ɗo lande ɓe joyimaɗe jeego inchallah. Haray inchallah joni ɗo yo ɓe waɗu ɗo star 61 haray woɓɓe no leli ɗo fi landal mi naɓa ngal ɗon kene sagen e ko sonnajo go landi wo haray mo mi anda sikoye gere sodugol kanŋe ka mo e sodugol kanŋe wo kono woɓɓe go noddimo inni wo sonnajo duwaka wattade kanŋe wo kono ko ƴettuɗo noon conci islam mo andi wattetake cuuɗe yalte ka yaasi wo kono so tawi kadi ara sonnajo wawata wattade kanŋe ka suudu fi wona wattanagol moodi makko ni ma siɓe fotti kamɓe suddiɓe ɓen tun eyi so tawi faminike awa gasi mi faami landal ngal inchallah waray min on mi hawrali taw e ka inna sonnajo o wata cuɓorde ɗum ɗon e haray min ko gorko on woni komi hawri taw haray mi hawrali ka inna sonnajo on o wata cuɓorde konte kon haray kanŋe ɗe haray komi andi kon sonnajo on no wawi konte kon cuɓorde haray kanŋe ɗen on jarama nodditande hikki assalamu aleykum ustage. wa aleykum salam wa rahmatullah. Naam, haray question on na ko yowite mawli mon on ko fi ittugol zakka on ni si tawi hawri joni hara debbo no mari mbuuɗi ni o darike o ñawli ɗin moodi makko joni noon na kanko jogiti mbuɗɗin kono ko moodi makko jogiiɗi mbuɗɗin noon waalaki moodi makko no gollirde est ce que haray jakka no fawi ɗin sike ko mbuuɗi makko kono mo ñawli ɗi moodi makko ɗi moodi makko no gollitirde ɗi mais ɗi waalaki noon kadi e juuɗe moodi makko kadi par ce que moodi makko kadi hara no gollirde ɗi haray si tawi jakka no fawi ɗin ɗon mbuuɗi jakka no fawi ɗi nam haray e mbuuɗi ɗin hay si ɗi waali tun ɗi alaka gollitireede haray jakka no fawi ɗi naafeere noon si ɗi gollitireede kadi e gandi ɗon haray ɗi ɓeyɗitaade haray ɗi ɓeytore nokku hay si woni a ñawɗon ɗi ala ɓeytanaadema kono haray ɗi gollude haray no on tigi ittanayi ɗi zakka aw haray haray noon ko honno ɗum woni sa ko ɓay haray naan hitande wotere ɗi woni tawtinirde ko nde heɓuɗa yo jonnamo mais an konta noon ko yeru ɗum ɗo joganima non ɗa duwade calculde ko yeru ko jelu ko joganima kon par ce que haray jakka o wata yowde ɓawa on tigi calculde i haray andi an ko jelu o joganima ko woni tun nande wotere o hendiɗi furay haray ko saayiji ni nde heɓuɗa yo jonnamo o jogito o gollitirora noon voilà joni noon si tawi woniɗa heɓude jonnamo joni noon ko a calcule gila ñande ɗi heɓuno nisabo on andi no woodi ha ka yahata hara siko siɗi hewti ɗon ɗitane zakka wano mi ka ƴetten siko 100 euro ni yalfinɗama ma wonɗama luɓude ma a luɓima ha ella ko 500 euro so tawi woni ko 1 euro haray ɗum ɗon ittantake zakka taw par ce que ɗi hewtal taw ittanede zakka kono si yeehi ha a halfinima ɗon ha ɗi hewtoyi kono komi sakkiti darde par ce que ko si timmi valeur de 85 grammes d'or komi sakkiti kon darde haray ko hella no yehi hella fayda ko ɓatti ɗum 3000 euro no jinda hakkude wonde gila 2500 euro so tawi ko 1 euro waɗɗen 2500 euro ha hella wano 3000 joni noon ɗum vari hay chaque fawntino dowa darde so tawi ko hella dow ton ɗi woni ha ɗi feƴƴiri hella dow ton haɗa hannde kadi gila ɗon ko yo manto gila ñande ɗi heɓi ɗum ɗon kadi timmi hitande wo gila ɗon hannde kadi andi chaque fois o ɓeytude gila ɗon hannde kadi hitande be hitande o calcule beru ko jonnimo ko misal andi hitande womo jondemo seeɗa so yehi ha woni 5000 ko ɗin o calculta o jonna ɗum andi aray ko 2,5% haray no calculire façon ji buyɗa wawi wadde kadi divisé par 40 ƴetta ɗum ɗon kono hara hitande be hitande hande kadi joni ko beruɗi jonuɗamo ɗin ɗa calculde fof gila kadi hewtuno so haray ko tawtinirɗi ɗin ilino tawtinir noon na ɓay woɓɓe innayi wo par exemple si tawi mi jonnimo joni 1000 pounds 1000 euros par exemple au mois ɗo oya mois kadi mi jonni to yimo 1000 pounds wo mbuuɗi kala ko ili mois mum on kadi wallina ɗon ɗi calculde na haray mi comptibilan la non na non few haray mbuuɗi ɗin une fois ɗi heeɓi nisabu haray hannde kadi ɗi wonɗi arde ɓawa ɗin ɗon contantake hitande tun mi anda son faami voilà si mi heeɓi min gila ñande ƴette si mi heeɓi 3000 euro hannde kadi si mi heeɓi janngo weeti mi heɓiti 500 euro woni 3500 euro faɓi janngo weeti haara inno 500 euro ji minata kanji kadi heɓi to yahi hitande de ko jawdi ma ndi fof ko calculte gila kandi heɓuno ɗon hitande nisabu
Naam. Ɗon faamike jooni awa albarka bon jarama Allah yoɓon ko ɓuri e moƴƴude jotti haray miɗo yaasini jama fof bruit on nga ɓay ko ka yaasimi woni haray albarka Allah yoɓon ko ɓuri e moƴƴude salamu aleykum. Aleykum salam. Aleykum salam wa rahmatullahi wala nguditande hikki ɓen ɗo e ɓe natiri ɓe email ɗo maɓe Fatima Diallo assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi Hajja en. Naam nala toon. Jam tun nala toon. Alhamdulillah usayne jenti on ɗo. Assalamu aleykum ustad. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Awa on jarama dey batte yewtere nde nani yo Allah no yoɓon ko ɓuri moƴƴude juddi. Amina 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 mon kadi min. Awa aray min landal angal ko si tawi haray ɗa marini ɓiɗɗo hara o nananta baabe makko hara hiɗon lita fiyo janngo hiɗon lita fiyo andu dina kan hiɗon lita fiyo andu culture makko on e needi ndin e andugol honno tagaɗo teddinirta mawɗo kono hara a wolanaymo o jaɓata jentade sa haɗimo o jaɓata sa innimo ƴettu jontili tigi tigi on fayda kala ko wiɗamo hara o jaɓata ɗum annade haray an onon mawɗo makko ɓen haray onon gerdoton fii ha on ɗon ɓiɗɗo mon wonat ɗoftiɗo. Haray ko noon ko muskila mo tawata e buye men haray no joguimo surtout e fewno ngu jaman ɗo haray no maapini moƴƴa ko ɗum waɗi so woni haray e waɗiɗo mawduji no ɗumannede haray ɗon fayda ala ko innen si wona tigi tigom on tigi kañum yo tabitu toujours e ko Allah fawnimo kon sike ko Allah fawnuma kon fiyo paykun ma kon ne o an hare ko ya eto toujours tabita ɗum ɗon ha ñande mayɗa sike tanke hiɗo wuuridi Allah no accidi on ko ya waajomo ko ya yiilumo ko ya yiltumo ara joni noon a duwa andure kadi paykun ma kon ko henɗum watta fayda ha ko yiilo haray pay kum be no woodi kako ñoƴƴante tawata si kum corrigirama on façon ɗon tum sike ko yiltitoto haray ko heewi kon pay kum be no mari kadi no woɓɓe goo ko ya inno hannde kadi joni siɗa wonode waɗande kadoji inna acci ɗum ɗon manugo woɓɓe goo ko ya nodduɓe tu yewtaɓe haray ɓe faami woɓɓe goo kadi ko taw haray ko ma tigi tigi on ɓittinanaɓe seeɗa corrigeaɓe tappaɓe wawata sifa ɗum ɗon piiji haray sike mo kala no mari ko innete kon façon no wawete ɗumannorede haray siɗa wadde ɗum ɗon waɗa ko yimɓen kon ɗo haray toro Allah subhanahu wa taala on toro on tigi hebbina du'a o moƴƴa du'a on ko wallitorte ɗum moƴƴa fi pay koye few par ce que ko Allah subhanahu wa taala jogiti piiji ɗin haray on tigi toro Allah moƴƴa min ko minata ko haray ɗon ɓenɗon siko onon landi siko ɓelande ɗum haray ko inni ko ɗi ɓurko hebbinde konce ko waɗugol du'a kono noon madama haray ɗo wuuridi haray toujours ɓe duwama konte ko yiilude yilta on andi wonde sen daari annabi nuhu alayhi salatu wassalam kankadi ko ni o yewtirno payko makko kon soɓe kun nanaɓe few kun jaɓali ha Allah haltitni e guite makko no yurmi ha ko ɗum waɗi finuɗen nane an ko ya waɗu ko Allah subhanahu wa taala farlu ma kon amma pewal ngal ko immorde Allah subhanahu wa taala kono ɓay Allah no fodde inna allaha la yudiu amala amilin minkum Allah yeɓata golle ɗen sa wakkilike tun a rewi e laawi ɗi islamu ɗi walli ɗen hara inchallahu waway ɗum mannade ko min ɗon kon ɗo wona misal surtout etagol ha wowodira e makko hara yewta e mo chaque fois e kadi etagol changiranamo gore ɗen seeɗa surtout so wowtodiri e woɓɓe gore no metti fi changeangol goɗɗo gore ko ɗum waɗi gidilaw o inta on tigui fayda jaɓɓu o wonda e yimɓeɓe tawata ɓe jokka ko feewi ɓe jokka ko laaɓi haray kon ɗon min mari koni wasiyo on haray ko du'a on e tabitugol e sifa ɗi piiji ɗi wiwɗen ɗo joni haray wajagol on tigui eto hawa ɗumanno suɓanoma ko inte kon ka jandeji kelɗuɗi woni naɓamo kadi ka jannoɓe hara tawata woodi nokkeli buy fayda tawata pay koye ma si janggi e junngo maɓɓe soɓe hara battina e moƴƴa hara tawi komo Allah subahana taala hoddiri fewnugol kono ko yimɓen konnani haray a waɗi responsabilité ma on joni lutti Allah subahana taala sino hoddiranmo ko inte kon fewugol kono annabi nu o yewtino pay kum makko kon on andi ha ñande ndiyan ɗan arno yoolugol heferɓe ɓen e tawi ha joni kun jaɓali annabi nuhu o ari ha ka takko laana jawgol ka laana o noddi pay woni ya bunayyar ka mana woni ko ayo ɓengel lan acci ƴawi da e amen kanko kon ɗum ko inni andi pay kon kun nanta kan nanata tun o inni so awiral jabali asimoni minan ma min mi yoyre ka felloɗa min sim ƴaygo felloɗa ndiyam hande ndiyam fusali ili ha hewti e hoore dow ngoɗo fello mi ƴaway ka fello dow ton o yataginnimo he la asimal yawma illa man rahim eke ande ala daɗo wosi wonnamo Allah subahana taala yurmini soɓe ko nder ko yewtama ko ɗon Allah subahana taala wi wa haala baynahum lmawju fa kana min almughraqin
direct morolonji ndiyan ɗi le vague ɗo ari woni hakkude maɓɓe ɓay kon ko woni yooli kon soɓe hay ɗon kadi ɓay ko yoolike o nodditi Allah noon joni kadi woyo Allah wallumo yaafanomo ɓay kon o inni o noddi kadi ya rabbi inna buni min ahli wa inna wa'adaka alhaq o nodditi kadi Allah o inni Allah ko haray dow o inna buni min ahli o kadi dow kon ɓikkum an yooli kon ɗo kon kadi ko jeeya kon an ko jeeya koye ɓe ngoranden kono Allah ko ɗon harminanimo woni taw toromo hannde kadi fi kon ɗon pay kon o yi haray oɓe no yurmi moƴƴa heɓugol sifa on alhaali ɗon kono haray ko minnata ko ɓurtogol waɗugol du'a moƴƴa fi muɗum ɓurta kadi rewgol e laawi ɗum on haray mi annda si tawi woni on faami seeɗa ok awa hari faaminike wano men en oɗo o alaa hay weldiɓɓe o yaltata o alaa groupe ko so yehi ka l'école himo ka suudu mo iwi ka suudu himo ka l'école kono vraiment oɗo meɗen huuli meɗen miiji anndude ko honno e laawol ngol men ɗumannorta kala ko o yiɗi min jaɓitanimo fakki yewtereji ɗin fuu min faabinike yimɓe fiyo jeejam men mo kono hay hunde muɗum min yi'aani taw batte muɗum min jeeji min multi min yeeni min ɗayni min okkori min ɗali min jaɓitani ko yiɗi kono vraiment tigi tigi on no satti haa feƴƴiti ɓernde nden no ɗuuɗi eɗen hulita seytane foolumo ɓernde nden no ɗuuɗi haa feƴƴiti alaa no waɗirantamo yi'a changement on par ce que hay koko yiɗi jaɓitanɗamo battinta e makko sa ɗalimo battinta e makko hay hunde ara sa waɗimo annay na neɗɗo wonɗa e wadde changata hay hunde hara meɗen tori ñama futuwa gasi haray ɗon min ko minata joni par ce que ɗo alhaali on ka fewndiɗon no makirɗon ɗo ni haray min mbiɗo faamum on piiji ɗin no toon haray continuer ɗin ɗo moƴƴi haray toujours yewtugol mi multamo andinamo dow onon ɗo yiɗi mo andi jon o rewri laawi ɗin fayda fof ɗum annaki joni noon hannde kadi piita doggu few yalta jaƴa buy ko ɗo woni faljude woɓɓe si pay kon ɓe ronki few kadi ɓe utilise de konte kon violence goo ɓe raɗo kum ma ɓe criminalise kon haa feƴƴiti fayda ɗum ɗon moƴƴa haray pay kon toujours no annda accitirtake ni few kono noon kadi wonnugol ngol criminel ɗum ɗum manni haray ɗin piiji fof ko ɗi hannuɗe yewtude o tar simaɗo ko komi inni on kon tarbiya on haray ko ma janggen defte ko kala komi inni manni ko wata hajude yewtere wotere haray wono koye pay koye ɗon si hewti ɗon niwa ɗon min ko minata joni ɓurte multude jeeja andi on o rewteɗi fof andi monotako fayda siki haaju mum ala e mum joni noon ɓay ko on on sutanimo danger ka o fokkiti ɗon ko on on ardinta joni hakkille ɗumanno kono ɗum watton haray ɓurtemo waajade multon joni andi noon mo do onon ɗo yiɗimo ko fii makko kadi haa daron si o wawa e faamude ɗum ɗon hebbi noon noon kadi du'a on ko ɗum piiji ɗum wonno inde sii ko waajitagol mo ɓurta mo fattude multa ɗumanno après kadi waɗa du'a on moƴƴa so on sujji waɗon du'a on toroɗon Allah subahana taala wono o du'aɗa kadi momi jangginani rabbi ji alnimo kayma salati min zurriyati rabbana fatakabbal du'a on ɗum kadi hebbina konte ko janngo sifa ɗum ɗon hebbina janngo rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayni sifa ɗi ɗo du'aji aray hebbina ɗin ɗon du'aji inchallahu so on waɗi ɗin ɗon piiji ɗiɗi si tawi komo Allah subahana taala hoddiri e fewnu goɗ inchallahu fewa ñande goo e si tawi Allah no jonni gurdam awa joni laaɓi on jarama ɓuri Allah lan o yoɓon ko ɓuri moƴƴude joddi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 24 49 assalamu aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleykum ustad waaleykum salam wa rahmatullah ala to alhamdulillah ɓengunde fo nayi jam oɓe awa ya fenan ko siga o question mo sakkiti ɗon jaabade ɗo fayda ko on question ɗon mi faala hari landade haray ko fii wano piigol paykoye koye fiyoɓe janngu hara an fayda ɗuttaɓe piide fii piijugo kono fii janngugol ngol tellement hara hiɗa faala goɗɗum hara so ɓe jaɓal ɓayɗon anndi paykoye koye welaafi hara piya ɓe jooni noon haray ɗum ɗon ko honnuŋiiɗon e mum so tawi ko piyum puusay ko goɗɗum han paykoye koye aña kadi janngugol ngol ka haray ɗum ɗon on kadi haray wallayɓe seeɗa wayi o anndi ko ɗum warsiinde naane haray toujours e ndeer masala on haray paykoye koye fayda amma oɗo tigi duwa anndude ko hen ɗum waɗata haa ɓe ɗumanno e ko haa niveau hombo yewtaɓe tawa hannde kadi on si feƴƴi ɗo ko maare wawi ɓaɗon kon seeɗa on faami haray ɗum ɗon on tigi no ɗum ɗon ko laawol haray korrisugol paykoye koye ɗum ɗon ko tawata islam on kañum ɗon anndi haray no
no ɗum anndi ɗum ɗon no jaɓi ɗum ɗum korisugol pay kum kono noon kadi hara ina fii lettugol kum ɗum ɗum en anndi no waɗa ko inte kon hadid hara ina lettugol kum panndi ko fii tum yo kum anndu ɗum ɗo si ko waɗaali kum heɓay ko muusi ko muusata kon ka ɓernde ma ko muusata kon ko inte ko ka ɓanndu ma ka wonki o yii haray ko ɗum ɗon islam o no waɗ ɗum ɗon haray noon kadi ko fii moƴƴere makkum kankum pay kum kadi sabu noon sa accitiri ko ni kum heɓoyay ko focca kum ɓuri ɗum ɗon kum heɓoyay ko korisa kum ɓuri ɗum ɗon ko ɗum waɗi buyɗen anndi accitiraɓe ni tawa hannde ko woni ɓe korisude ko kasoji ɗi joni noon hara hannde kadi ko police woni korisude ɓe konti hara tigiti joni no piyeɗe ɓen no luuɓe no discrimine ma o Allah dandu si woni kulo sahara no waali yaasi no yana e ɗuma ɗin ɗon piiji fof ko cabbi ɗi tawata hannde aduna on ala yiɓɓitade sifa ɗin cabbi ɗon ko ɓe yeɓɓitowo ko piiji goo toon ko tawata hara tigi tigi on ko fii nafoore ko inte kon pay kum haray ɗum ɗon ella laayi muɗum kono noon haray hina laawol ngol ɗon tigi tigi on tigi duwa ɗuɗɗinde haray neɗɗo on ko hebbin ko inte kon haray yewtugol ngol pay koy surtout si tawi woni ko pay koy ƴoƴaali haray ko yewtugol ngol ɓuri haray harati sike eto heɓa no yewtira koye haa koye yiɗa kankoye tigi eto heɓa solution koye yiɗa kankoye tigi hara na yo taw si koye ɓanni janngugol ko forcé ñande wo ñande annden inna e bare wakkandu nanngata ɗum ɗum ko wonga tanke a forcé koye woni fayde koye heɓata laawol kisal ko wi ɗum ɗon nde kono hara pay koye ɗon koye ƴoƴaali moƴƴa hara fayda ɗon on si tawi aɗum a forçali ɓe jaɓata few fayda pay koye hara ko yiɗa ko hara ko sattay tun seeɗa koye hara koye faalaka hannde kadi fayda sa insistal noon ɓe janngata few ko ɗum waɗi haray ko suɓalngol ɓe sa'aji ɗi tawata no ɗum anni e kadi pay kum siɗa jannde kum surtout par ce que mi faami hara no gasa ko faandi ɗon ko pay koye tusu koye ɗon haray tawaka ko yewɓɓen kon ɗo fayda pay kum si kum heɓaali 10 ans haray fayda kum contaka ko islam ɗiɗi kum haa feƴƴitti taw si kum heɓaali 10 ans haray kum contaka haray ko ha joni ko komo fayda janndeji ɗin ko ma yaada e siki an tigi haɗa fijiray koye nder ton siki siɗa janndude pay kum hurufuuje koye nder ko fije toon ko jannorta kum siki harɗa jiɗa fijudude e makko noon iɗa jannude kum ɗon alif ba siki ɗa addi ko hurufuuje ɗen ɗon hiɗa janna kum hiɗon fija ɗon seeɗa woɗɗo konnguɗi goo hara ko konnguɗi fijindaaru kono hara ko konnguɗi janngugol kadi o yii ka hara yi pay koye to sukoy koye de ko heɓugol hikma no waawa koye jannirde hara tigi tigi on ko yon fiju ko yo yewtu kono hara naa ko innen kon fijugol luubo ɗuman no hara no sonkatum hara yi ɗon ɗum ɗon kan no jeeya e ellaaji ko karmo ko ɓe yewti fi ñaaɗugol ngol kadi panndi si goɗɗo ñaaɗi panndi kadi ko wawi kon ɓiɓe makko ɓen fayda haray peewal ngal ɗo faala ngal ɓe heɓata ɓe wona woni yimɓe fayda criminel ɓe ma sasuɓe hara wano pay koye boobo mi sikki koye faandi ɗon ko wano moyinde 10 ans en koye ɗum haray ko rewal ngol koye fayda ka fijindaaruuji ma ka fodugol koye kankoye kadi inna sa waɗi ɗum ɗo ni waɗante ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo ni waɗante ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo ni waɗante ɗum ɗo e kadi surtout naɓugol ɓe ka lekkoji ko enɗen kon kadi anndi piijigono toon haray ma wakkilo koye pay koye e naɓa koye e lekkolji kelɗuɗi hara koye ɓenɗon no toppiti fi janngugol tun hara an fayda ko révisingol ɓe e wallitagol ɓe kadi fi piijigo kono yo taw hara ɓe mari lekkoji kelɗuɗi enen noon fewndo ɗon noon no jeeya erreur ji men ɗin kadi seke pay koye en suɓantaɓe lekkolji kelɗuɗi kaɓe janngata diina maɓɓe kanko yiw suɓugol tun ɗo ɗen innugol mi winndima e juulede kaari ma mi winndima nokkel kaari mi woodi soɓe lekkolji kelɗuɗi ta pay ko ma si naati ɗon hitande a yiya e batte kono noon on tigi de haray ɗon anndi ɗin ɗon lekkolji ɓay haray piiji ɗin fof no waɗano ɗum man ni haray a ittay seeɗa kono ɓay jama on faaletake toujours fayda ittugol ngol buyi wonde haray ɗum ɗon kadi ɓe jeeya e ko tawata erreur ji naatuɗe fii ɓente kon janngugol pay koye surtout no ene yimɓe won dogirde ni siko leyɗe Portugal ɗe wontiri doguduji bimɓe kikiiɗe haray no ɗum anni moƴƴana ok ça va awa ɗo famnike moƴƴe albarka buyi yo Allah yoɓiro jeltel janna amin amin ale Ibrahima nam dutande ɓeeɗo kadi inchallah waaleykum salam wa rahmatullah sa ene jenti on salamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullah mara miɗo marɗo landal mi nani woɓɓe no en nango sonnajo sinogo suudu mum kañum toon o ko ma kadi arano taari hoore mum nden hara accitiral ni ara sukunduɗo nan wara e malaikaɓe jooma yurmede natata to hella on bange ɗon haray ko ɓuri kon selluɗe ɗinne konnguɗi karmo koɓɓen haray ɗum ɗon haray joɗa e bindu selluɗi wondema haray on tigi no duwa taarude ma tiggade simo woni kanko tun ka suudu makko haray ɗum ɗon ka suudu makko
haray mo no wondiri to wo haray madama ko kanko tum woni toon mo duwaka mo yiwude ala toon haray inchallahu ella ala e mum si wona fayda neɗɗanke on kadi ƴetten accitirgol ni ɓanndu ɗum fof kono so tawi woni yewti fi taarugol ngol ni ma ɗum no haray na ma on tigi taarade on tun haray accitugol ɓanndu mum ɗum few hara fuso ala e mayru haray ka on tigi woni wo haray ɗum ɗon no amini seeɗa kono amma ko inte kon haray fi sonnajo kanko tun ka suudu makko ma o taara haray ɓe inni ko ɓuri kon sellude haray ko on tigi yamira taarugol e tiggagol ko fi worɓe janamɓe ɓe si tawi ɓen ɗon ala ɗon haray ɗum ɗon farlaki on tigi inchallah. Ok, donc no yalla alamara wote sino ka suudara o muri mara no mani wodi mo haray mbay kamɓe ɓendi mawtiki taara o hari kañum taarala sodo ko fi modi ɗum ɗon kare ella ala déjà on tigi normalement hana taarande modi mum sina hara on tigi ɗonga ɓe o on tigi motaki moƴƴa ko ɗum ɗon tum kono sina ɗum so on tigi no moƴƴintini ha moƴƴi haray on tigi na farla ka taarangol modi mum haray ko ɓuri moƴƴude déjà koye on tigi hollu modi makko hoore makko nden. Ok, waaw on jaarama ene mi ƴettude luttuɗo on ɗo haray ɗuma honno ɓay ko halda kon inchallah nani o inchallah. assalamu aleykum naatuɓe makateɓe aissata assalamu aleykum. Waaleykum salam ajjan on jarama koy. On jarama na ala toon. Ay na ala toon. Alhamdulillah ustade ne jenti on ɗo. Assalamu aleykum ustade. Waaleykum salam wa rahmatullah. Yalla windamo baraji yewtere nde waɗa joddi aljanna. Amin amin. Hara min kal lammarɗo landal simi juuli ni woɓɓe go innanno woosi on tigi juuli wo juulugol e nelaaɗo laaɓi 10 wo ara ino moƴƴi mammini ɓaymi annda ta yaray ino moƴƴi ɓaymi e hadiso nene aicha radiallahu anhuma ko ɓe illi o kala ɓeydutuɗo hunde ka diina ñande laaɗo joyde min noon mi annda tawi ɗum ɗon hara ino du'a min mi hara yomi lanndo sakko waɓɓude simi juuli juulugol e nelaaɗo laabi 10 mi salmini mi juulay kasi haray min on komi anndi haray no moƴƴi juulugol e nelaaɗo sallllahu alih wa sallam bimbiɗe kiikiiɗe haray laabi 10 wono so tawi woni ƴetten ko subaka on tigi juuli no waawi juulde nelaaɗo sa sallam haray laabi 10 ɗum ɗon ino jeyda e adkaru sabah on wal masa wa kadalika kadi siko on tigi ko alansara juuli no waawi juulde nelaaɗo sa sallam laabi 10 ɗum ɗon o hara no wattudi e adkarji ɗin ma so tawi na o leer ɗum kadi hoyɗi feere majji so tagi ka futuro kadi haray mo waawi kadi wadde ɗum noon kono amma wakkatuuji hedditi ɗin mi hawraali ka innaaji on tigi waɗu haray juulugol e nelaaɗo laabi 10 haray ɗum ɗon min on mi hawraali e ɗum ɗon taw wondema ɗum ɗon hino waɗe jooni noon ɓe yimmi al aslo ka diina aslo on ka ibadatiji kono addu ɗon noon hadis on no inni tawi ɓeydito hay fus ko ɗum waɗi jooni noon ɓe inni aslo on ka ibadat ko atta harim siki kala dewal ngal goɗɗo addi ka islam aslima galon ko harmo ngal gollitortaake haa heɓen hadis selluɗo ma aya qur'an selluɗo ko yewti mum jooni noon misal konko maako ɗon ɗon on laabi 10 ɗon ɗin batte julde nden ɓay woni o yiyaali taw hare fewnɗo on ka asli sellanta o yo waɗ haa ñande yiwɗo yewtuɗo on wondema o addani on dalil on kono min kadi jooni molandi ɗon on min sellantalan kadi waɗugol sellantalan kadi innugol ɗon kadi yon continue no moƴƴi par ce que ko fiyen ɗum mi yiyaali ka windi taw haray ko ɗum waɗi asli ɗon ko yon jogito taw onon o wawata wadde ngal dewal ɗum haray ɓay askari buy no woodi ɗi waɗeteɗe si on tigi salmini ɗi ɗuuɗi moƴƴa haray ɗum ɗon iɗi ɗuuɗi on tigi koye waɗɗin ɗon yakitora ɗin ɗon haa o yiya si ɗum ɗa no selli si tawi woni kadi tanki o yiyaali no selli haray ka asli hana o no harmanimo waɗugol awawa moɗon jaram yo allah winnatmo baraji yo allah waɗa joddi aljanna assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah nam waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ustade en joni haray yomen accito on ɗo so allah jaɓi mais fota on jarama albarka moɗon bo yo allah yoɓu on ko ɓuuri moƴƴude euro ɓengure nden fuu ɗon barka ba si joni haray on jarama on kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko baraji ɗin haray mi holla aray tigi tigi aray kala ko e konti yewti kon ɗo fof aray ka bayana ɗo aray kala ko tawata on tigi falji e jama on haray ɗum tori jama on yo yaafo aray fandare ɗen koye laaɓotir konce ko reedu e kadi
haray ɗo yogal ko on tigi yewti ɗo buyi haray fayda tigi tigi on ko hoore on tigi yewti tun ka radio ɗo fi en fo yen naftor haray kadi kala ko hawri toon e ɗuma haray yo jama on jokku kala ko hawrale muɗum kandu en tawi kon sawaba haray jama on haray yo liɓuto inchallah o ɗaɓɓita ko woni kon e sawaba haray assalamu aleykum wa rahmatullah onon kadi haray ka radio fo jarama ɗen tori Allah subhanahu wa taala waɗan on jodde aljanna yo Allah tabintingol langal marana on ngal kadi ha ñande tawoy ɗum ya rabbi amin on jarama onon kadi albarka moɗon on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray no andirɗen noon ko ɗo hannde kadi bayana men on woni hattude haray enen usage en ko haaɗo halduɗen inchallah haren torki subahanahu wa taala yallah yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude waɗa en enen kadi nanayɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon gollitira inchallah haray on weltanama on du'anama en torki subahanahu wa taala yo weltano en foppo meɗen haray on wejjitali visitoygol ka Facebook ko lawol kisal e ka YouTube lawol kisal haray bayanaji wonaɗi waɗede ɗin ɗo fof haray hiɗi toon inchallahu ka YouTube haray bayanaji ɗuɗuɗi hino toon e darsuji goo kadi haray ɗon wawi visitoyde toon kadi jentoɗon inchallah e ka Facebook e ka Telegram ji e ka du'iɓe hisuɓe e ka sonnaɓe hisuɓe inchallah haray yontere hannde docteur Mamadou Wouri en wawata natude par ce que ɓe senike Makka nandirɗen noon haray ɓe ɗowtay hajjiyankeɓe ɓen kono haray inchallah haray ɓe mari invité ɓe kadi ɓe guine ka meɗen toon bi isnillah haray torki subahanahu wa taala yo Allah tawnen e jam moƴƴere hawtidira en fof ko jannatul firdaus la ala haray yo Allah subahanahu wa taala okken walugol e jam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal